Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong chengbong mga mikar kalitang kambura timung ator ing namakimu Kecho pen Bangpho ahir ing tang rakpen a ok kering nopo. Nijang Karbi Anglong ke parlo Kiruni Police Station angkang chengbong amang amikar kalitang kambura timung ahema soratum ing namakimu mati Muphlong Kecho pen Bangpho tum ahir ing tang rakpen a ok kering nopo. Vo sikachiklo ni phai trok ningkan suri hinira ingkoira pho ani chengbong amang arong amikar kalitang kambura timung ahem asoratum patumi anarlo an Kecho aporahut nok ajopen Muphlong pu akimu wansi chutunlo lapen cholo chodet pen api kopi koson pen loni Bangpho tum ahir intang rakpen Keso par e pratlo la so aporahut ke thegdunlong rong arwadatum pen ningjepo lapen tong sekot pen Kiruni Model Hospital along an si kilang chiaphan vanlo sita doctor pen kaning jepon dak un e pusi dipu Medical College and Hospital along an refer pipon detlo Keso det Bangpho atumamen rumir timungpi 7 years basapi ronghangpi 70 years homsera inglengpi 30 years longbir timung 8 years rukasen timung 5 years Lasi labangso akisung aputak kachuning ripon Karbi Anglong arado anapan kimu puamat jothap arep nangne ate komantulo ne kisung kachetong jine lasi chiputhekte lasi chochedetsi keme pusi ningjepo Kiruni penang kiloberta kamsing dera report Karbi Anglong News Channel Kepi aposil hai somatum nan dak waruila Batum bang kado kabeda chuhur kimu Kena ni live pun itu. batum hantun lo hanserong pensi tun bu amala tum Kecho pen action bang gitu Kecho weka bang Muphlong si chulo oh Muphlong lo nanti plong long kau wah mulai Muphlong long mana nok aju son Muphlong sus do mati la sono si ipudam tau bang an bag bagi Latum Bangpho bab dulu sarpi lapena munpi lapena sumaraki mana Bangpho amen sini ni amen sini amen sini kala sarpi bang ke basapi rohang pi pulo lapena hala amunpi bang ke hom sirai lengpi pulo lapena supo bang ke inut bang ke urukasen inut bangke longbir lapan halo susob amena bangke minta panining duwe dan kurumir tidak kurang timungpi lapan hala pinsotan bang timung lah sutan bangke hala subang kila mungki tu bangke ngling pilo penon pila tu doktor pula doktor tumki pu bangke ngasol lola dake mushroom Kecho tum ana bangke dipusi ne rifarpo malah dake kilang sistematik ta ala da si ong mucor Kejo pen silang longku si doktor tu bangke nangi puduk Lepas non kona ne karifar ke no la tumpan karifar binong ke dipu Medical College salam lagi cuba yang kayak kopi lain lah Kecho pen ang tek nak lang bangke la lo aning bang wara lo aning bang lo kado ita la pen sarpia bangke apisi reaction dudun lo lapen nona bang ke aning bang an bang lo lapen pu na litrin lapen ta vike bang sistem mana dulu Macam lapuson akimu ke cuba penang kisung ke pho penang Karbi tumba penang Karbi Anglong langsung cetang klub dulu kasi laso apa dah nali himpen pilom SSP ni lagi puji bang ke lason lo mana cini hak akimu pusita me karat dom bhane ni lagi cu riputan ni lagi pudun ora ta thek der lo hotela nali tum pini ladak nali tum chutai hongjai long pena bang ke kado we tum ta chini khat usita me Kecho bang chere chet sonte me papo kesenji koyat bang lo kado e phanta
Ini model hospital long menarlo bagi porfai tari porfai krihini abat taso kimu gicopen timung hem ihum bangpho somar bangphom enakit he ini Bangpho laso Bangpho pen kimu gico joni si Muphlong gico joni si dakulo tapi non hejong ni doktor pen sameda kirni non OPD long suliwai laso doktor pemili cetong lo amat poison si gico solo lagi poison lo kimu gico pun tela si diku medical hospital long si di far delo mat labaga dap unai pon dap unai ku si gitu bala si raso teng man si arrangements tapi non claim bom lo manili gi puang tung mang la hello je eneke data model hospital pinalo pot si model hospital long ji kini instrument ke donang ji baket dotang po same nili theklong teng te doctor bang dor delang la si non refer nang ko ti position do ko lo Doctor ni bang andoi dah. doctor ke non anate bote non OPD ke non ge nuret ke do pen ke analu son baji ke pen non baji ke thomne baji pline anu bang ke hoitu bang line pine son si do chot timati la si dorde ni lichuda batai ta pulo la non doktora medical em ke hai bhansa me ni lichuda chuni rilo non ta ang song la hai kisuman armu bang ke pu useless son si pu polythene pen bor head na biko la son si do kolo la si la son ke chok ke dai non ke pine medicine ni mu pu same batai pine serin pu same ho pharmacy long si nam dam na ko jolason do la si la so medicine ma equipment supply pu same sufficient kali la pen doctor ta supply doctor ta sufficient kali la si nili chuni ri kan tung batai ki pugang tung bang la hello ese model hospital kiruni long la so teng pen pulong te mane anom so teng pen ko pima ke donang ji la so bangke kalilang la pen ke dotang hormona instrument ke dotang hormona ka solai bang we de la son operator bang we de la son si doko Masalah kimu gico pen rat kon nalihin pen kapacini pini doma. kimu ke chu pen kapacini mane lalo je ilitum la ke kimu pulolang te habit si ke long hormu penaka pot la ke chu bang chiri pik nang ji lang pa min nang ji pen ke aprang pen ke chu me kimu busame hai tu poison man de ti la sormu la si la sormu bang exactly ni la pu khere losta ke chu ka chiri la bang si ke me la pen ke jahat ta kimu le ke chu me da kali la pen ke chu me kimu son thot thot ta che mane che parjan he ki suman ke non habir long pu non la dharlok kimu sa jadu umati kimu cham men jeng lok kaprek Muphlong ta murik ta ho ba musi ta ho pu same a theng long aling lage ta si a theng long yong si belega theng long ke chuno theng long yong si kimu musi sta me ke bang ba gopine kimu le bang pu sa ke lang ateng ke chumi son thot ta la theng long teng ko te poison man de ti la si koloso theng long si ke wan ne la si ke jor bojar ke jor pu sa me hedi a theng long ke arju te ke de pu mati bojar long ke la so theng long men si so kimu ke kwang ga rio thelo la si un anabang ke hla kimu ke wa ya tum bang ta ke chume pu confirm sure la so along men si kimu wa nang ji la pen hla ke nam tum bang pu bang ke la ke pu te thelo la ke ko so theng long men no ke wa lo ne la ke arju te thelo la si maximum ma kimu ke chu bang ni li ki puang tum bang ke un anabang ke chu che de ta bang si pen ka cheri ko bang si ni li bang ke ka chuning ri kal be ma rar phans ta la la Bharatiya Janata Party spokesperson Abitung pen Jogotsing ingti lapen Roton ingti baseless alam si kaning jepon pupensi alang lituma phan Lamvoi Kepi Vo sikachiklo ni phai throk arni BJP spokesperson atumpen Jogotsing ingti lapen Roton ingti atuma phan Lamvoi Kepi pon lapen alang litum kaning je an alam the BJP spokesperson atumpen ningkang samse chepeklang si alang lituma phan Lamklar pilo non MLA lapen MAC kilik nang kile apor Congress Party atum rada tuma phan kapamanghu alamsi ningjepon lapen anti tribal ke Congress lapen AGP atum hello pusi spokesperson atum pen pherangkya thengno ningjepo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan a koi kipithap ke baseless lapen political ale kachu en pusi ningjepo
Tangte Bharatiya Janata Party spokesperson Abitung Phirang Kya Thingno Kaningje Alam Thile Arjupon Iksina. Di Phupen Nangkelo Aberta Real Han se report Karbi Anglong News Channel. Press Ajay Pojir Pidwan ki Cheng Sinili Kardom Pajir Polna Kardom Mopens Tame Ilituma spokesperson tum Penan Alam na Matingo Ningje Polna Lapen Labanke Kaprekali in response to press conference by opposition party Desmet Congress and Penan baseless Alam Paklang Fondo Lasi Lasophan isi a reply by isi a response ki pi ban si litum kadu ko be pini nang chitong dun ke chengsi bang ke congress ahin pen ke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do ko isi accusation man asi ke chengsi nili ke labang ke strongly condemn no la pen ninjeng tung ke je labang ke completely baseless kadu ko be da chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long, ba Karbi Anglong Autonomous Council a purkibo long revenue collection annual revenue collection labang ke all time high. Like kadu ko da chini lo labang ke publicly ta available lo je revenue collection jong silang dam tote Karbi Anglong Autonomous Council a purkibo long ke cheng pe nonan je non BJP sarkar dobam si a revenue collection bang ke ong nai. That's revenue के लॉस ही अलाम करी revenue collection मांगे बात सी बात कौन एक नंबर के लालो second number point जे इसी अभियोग मांगलो बा इसी allegation मांगलो जे give and take कार्डियलों लोग ले मेघालय में नागालैंड फान चिपी दुन देर किने तला है allegation तावान सीता में नीलिया प्रांत समय निंजे लो spokesperson तुम जला के इली तुमने निंजे कली बा council में निंजे कली बा असम सरकार पे लेकर निंजे कली लगे मेघालय सरकार a chief minister Conrad Samat ke hai ame thang sing jelo je block 1 and block 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council lake kadu ko lake YouTube long same ba Google long same lake la sobot ke loing log di lake ni pine mislead alam ta pine ke than ta balam ta lake it's all out there in the public domain like point number 2 lo third number point mang ke je isi obhijog wang lo je non the bomb a chief minister Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke hai bang ke Karbi Anglong na sor phan ba Karbi Anglong phan langwe de ba anti tribal puta congress ai hinpen allegation mang lasi nili august house long same session do bamu same nili bithang same jungjung njelo je alangli chief minister mandera phisi budget ka semar acha kong bang ke ilituan kilo la sopran bang ke budget ka semar acha kong ke ilitunong ave this credit goes to Dr. Himanta Biswa Sharma sir chief minister sir fancy credit dam no la pen chuta aru isi alam bang important bang ke je aning aprang bang ke kapre ka sarkar long ke pula tentative budget pen ke place there aphi pula bang ke pom hekti pa jum hekti समय इलितुम थेक पनोंग दे पिनिंग बांग के जे tentative budget pensita में 5% pa baat thulo which is again a sign that how much our honorable chief minister loves Karbi Anglong and Karbi Anglong rat phan si kahon doma ladaksi ilitum klang daklo lapen nangli tum jong si non Karbi Anglong pen angtan jong si kapre ga adim damplote kadu beta ninje ba nilisa me dam hu jipo ben tong latum pupu je Karbi Anglong ke non ke Kaprek a district pen Bangbar tote one of the fastest growing districts of Assam loko kadu meta nali tumta jipo jipi do nali tum hong dam tote karjuloi labanke je nang tuma Karbi Anglong district ekdom advanced piklo but developed piklo pudoi lapen difu ke one of the fastest emerging developing towns of Assam Tamil Asopot kanong e ba award ta kilong dulo lasi Nili Kudangvi ke under the able leadership of Dr. Tuliram Rohang sir, CEM, Lapen, Dr. Himanta Biswa Sharma ki hai, Chief Minister Alangtum, a leadership under Karbi Anglong Mangge, isi a fast track progress under si Dampon, Lapen mo pen samet than lo, towar pen jenglo kapre schemes tame akiti scheme, Karbi Anglong rada perman panong si, dagilitum
already theklong lo pen ke bang ja post me flyover pen chenglo kapre prek ans sia scheme ilitum ke bang ji dolang pa wai bom lo. Thank you. Autonomous state alam training jedon piglo ahok lo laten latum ta MOU 1 lo lata ahok lo sitame alang li kaning jedun bom ahot bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachun longan bangke ilitum le damuni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Keso sar ke ningkan istia vacancy parliament lo ninje lo lata MP Prime Minister ke do hut lapen Home Minister ke do hut si alang lige autonomous state alam the clear pen kaning jedun long lo lapen chukidam tang Horen Singh de ke do hut private bill apu thaks tame non continue nai po alama bangke lake alang lige non kipi alam ilitum klar ta pulo tangte la Congress atum thangklem kle pin atum si BC kaning je apo de people ate non te bok het election ang le tai election ang le lopulote rat afan ako puthok kaning jenang kulasi nilitum ahin ben kachoning ri bangke nang tum ke claim long nai afan rat atum nang tum ban apor nang piano ta nang tum claim thek thidat lopot aprang si karbi anglong arat afan netum ke do hut netum Jogotsing tita 15 bosor MLA do ne thang da claim clear dat lo ne phanang map den rat atum pu ninjenang la number 2 bangke Roton ing tisi tame ni Congress do hut ne karbi arat afan angthum rai thek thidat lo ne lasi ne thang na claim thek thidat lo pot ne phan nang map den lo pu alam ba alang li rat along map chang nang la la so phi rat atum inside bola tum pha lasi nona bangke a party amuni ratum an ke BJP long wang lablo laso sentiment lo laso alam men sila tum ninge thap ninge pru bangke la bangke baseless lo lapen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika apa afale pangbardam ta ilitum aman ke do Dr. Himanto Biswa Sharma long ke phonunde ade bipod ma bulo tangte chief minister Ladakh Bangpho Ladakh ki do arat atum afan dak ki do organization atum afan dak ki do tum ko pipilo ke nangji pusi ilitum bananga chingwai vai lapen isi ban ki chundo dim bang ko son itum theklong ke ilitum ka chesong ke tibula long ka chesong ke pachun thek polo MLA asit bang malonde Dr. Tuliram Ronghang a leadership pensi MLA asit na hok bat pin sita isi asit itum bat lonon lage people learning oil lakman non mopen than lo itum spokesperson akror tangka pe itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border punon lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non kaching thuri tum theklong lo la bangke latum aning hang he lasi lason baseless alama bangke latum ningje jedasi chividro nahi lapen nilihin den stame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn ponlo nangle tuma thengno pesi lape isi ke jisi salam dola hanyo Rahul Gandhi amina si dipu ang plot pen ke autonomous state alam chini ne autonomous alam chini ne lapen autonomous state ke hanga hot 67 amonir apran ke dam do lapen non la show 2005 aningan 17 October ani okchumpra tum ke party 98 kaduk ke party hola haya to pangke Dr. Tuliram Nohang CM se nutin man lak pho tangga kipi kumai me government ki klama tum doma congress adin kalima Torun gogoi ke karbi anglong to la sone chiplang bom pu si news habi talong le son chiplang bom pu phai se ninge thap de ye proof and si la bangka alam to phangke alam tu ki chok che apo khachi de bo hansi kla la so putha karbi anglong ara to aning do anu tin to congress to ko pisi klan loma anu tin la da ka to chini phaka la salang li tumo phana bangke la hai alam te non kachari bom de Dr. Tuliram Ronghang phana pa siksak duni par kem plan ki claim bangke ne tum sodak pen pin ram lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me